Niech da wam udział w Jego chwale. Святочні набажэнствы адбыліся раніцай Вялікдня. Для ўсіх веруючых Вялікдзень сімвал вечнага жыцця, перамогі добра і справядлівасці. Па традыцыі, пачынаючы з гэтага дня, вернікі будуць прывітаць адзін аднаго словамі аб тым, што адбыўся цуд і Христос уваскрэс з мёртвых. У воскресенні Христова аснова і вянец хрысціянскай веры. Ужо больш за 2000 годдзя радасная вестка аб воскресенні Сына Божага пераконвае свет у перамозе жыцця над смерцю і дае надзею на вечнае жыццё. Вернікі ўсхваляюць Хрыста, які паказаў сваім жыццём прыклад веры, а смерцю і воскресеннем скупіў грахі чалавецтва. Заклики «Христос воскрес» уже прогучали в наших храмах. И як у кожной парафии, так и в нашей парафии Узвиження Святого Крижа отбылась вигилия и резурекційна святая мша раніца. Сегодня уже теперь хочется, напевно, это зазначить еще больше, что это вельми важная для нас урочистость, вельми важная для нашего життя, релігійного життя, для нашего становления християнина. Христос воскрес. Нехай эта радость будет с вами. Нехай наполняет нас надеей и счастьем завтра, сегодня и каждый день нашего життя.